Dobrodošli u Financijske novosti. Ove subote menadžment Raiffeisen banke u sklopu svog godišnjeg team buildinga organizovao je te aktivno učestvovao u uređenju dvorišta dječjeg vrtića Šareni voz u Sarajevu, a s ciljem kreiranja boljih uslova u kojima djeca ovog vrtića provode svoje vrijeme. Team building je naše redovno godišnje druženje, a ove godine smo željeli spojiti ovu aktivnost sa nečim što će imati pozitivan utjecaj na okruženje u kojem poslujemo. Drago nam je da smo u mogućnosti da organizujemo ovakvu aktivnost i poboljšamo uslove u kojima borave djeca ovog vrtića, kojem je banka prije 2 godine donirala Rafa Žirafa igralište u sklopu kontinuiranog programa doniranja igrališta školama i vrtićima širom Bosne i Hercegovine. Danas su članovi uprave i direktori sektora banke ofarbali ogradu koja okružuje ovaj vrtić, te nam je posebno drago da smo zajedno sa grupom djece iz vrtića Šareni voz zasadili nekoliko stabala drveća. Naš cilj je da podignemo svijest o važnosti ovakvih aktivnosti. Ove godine menadžment Raiffeisen banke potrudio se da jedan svoj slobodan dan izdvoji, da opet pomogne da ovaj prostor se dodatno oplemeni i prilagodi djeci. Koristim priliku da se još jednom zahvalim i upravi i menadžmentu Raiffeisen banke na ovoj zaista prelijepoj akciji. Na ovaj način Raiffeisen banka je obilježila 1. juni, Međunarodni dan djeteta.